Masakin hen na bela puki chana to so la form ni ho zo se na bon on ko pa tu nang wan ni so chum chum la chum mo ana be khon ki no ite Russia le Ukraine ki ka boina chil ha jing to lonin Ukraine solam gam kai sunga ki kap tu na a kho le jing na lai zen hi ade in Ukraine sipaiti adinga hapan sa naw le kopi linpin Severodonetsk kopi songjong Russia army ten hata in pumpi lin hon akap jing ovin hi chule chi kopi a hin Russia ten machal na anei ovi tin thulut no min hi Azovstal chemical plant munazong ki kap to na sa ta omin at sila jingin Russia te bom kap khum na jin kopi sunga mai khu agitungin hi Donbas gam kaya Russia te machal na hi Ukraine officer hon atizat pi le jing ove agiti na hi aji chu achi sa Russia ten adala ho kopi a atsa lo naw ti zanum ta ho chu so kit dinga agin mo hi Chortiv khopia jong Russia ten missile anakap lut kin ovin Mariupol kopi ato phasaw ahi to lonin kopi sunga Russia gem color munho asut pol jep pol hin chule flag jong akhai da ovin hi ekiti alangkhana Crimea gama Sevastopol khopia Russia Day of Independence chu military parade concert le golnup chom chom to komin anamang ovin hi het thei kha chu Crimea jong hi Ukraine gama na hi a hi Kherson monami pi ho Russian passport hop do pi na anane zona hi local officers ho saidanin in sung som ni le thomin Russian passport ani kisano vina hi ati chole hi chi khopia hin angai cha zo sidingin Russian passport office jong hondo na anei ovina hi hapta masalama chu hi chi khopia Russian passport monadinga apply na bol mi sangwal alhinge anati hi hi chi tu to kimat sun Ukrainian President Volodymyr Zelensky in tu chana Russia sipaiti zan hi sang somlil hingtadin anasay na hi Ukraine President Zelensky in hagamsung address anabol na Western Gamhon Air Defense System api na ding ovin anasay kinin na hi aji chu Russia te hin galman cha hoi ta ta le khangdong khang tha het gilna ki chu na nei ta ta ho aman chaw hi to lhona ki mai to pinadinga khoten a hi anati na hi Vanoya het gilna nei hon kumsom thumlenga wal nuclear garment cha anakim su le jing wangchun tu hichigal ja hin sata a hongkhang nuclear garment cha nei hon hata hin sim be dingun aseu nahi Amnesty International report dung zuin tulitu hin Russia sipaiten Kharkiv khopia milhama thau hi zawalta in aseu ve nahi Hichimi thio hi Russia sipaiten kopi sung bom apheng changa akap hum ji ole vanoya ki kha cluster bom ho aman ji o hi ekiti right group son asaidanovin hichi thulun hi approve thing ta in aume ativi nahi cluster bom alha o chule montina land mines akamu hi selmang hoi a hi poi ativi nahi hichi galman cha dailo umta hi international treaty dungzuya ban ki bol chu a hi tu sanin Russian army ho hin machal na anayovin chule Ukraine sipai ho hi kopi sung atam zapana ano do chu a hitai Russian missile ho chun Ukraine te garman cha koina tampi anakap si ovin chule European gam ho le United States in man cha hin tol ho zong akap si danovin Russian military ten asayovin hi Mariupol muna Azovstal chemical plant Ukraine sipai ati ho Thilong jing uzong la do tol do theilawa dan amuna Ukraine former Azov National Guard commander pun telegrama achisa pathinya an upload na kon in het thein ominahi achisa phana jong kinop to na dungzuya Ukraine sipaite athite mi janile somniwal kaif lama dinga anatha do saw jong hitai hichilai muna hi kidona ahong so le to lona sipai athi tampi jong amelo jing jong het do theilwa tam le chu hitai hizia chu ta sawa ki beo akipu siknia melchi na het na hilole DNA ako na ki het do ngal lole koi chu koi hamtia sei thei hilo khop chu hitai agiti
tu nanong pinadingin Severodonetsk Monaco na koima pampet jamdo thailo na ding khomin Russia tian lei om sun chu anakap sitawi na hi ichi tu to gi saizin Ukrainian President Zelensky in hichelai muna gal hi Europe gamsunga dinga ki do na gal gimnei pin chu hiding a hi tin ana season chule Western allies hon atatu ale tu zo na ding le Donbas muna Russia in deyum lota a chalo naw bendo zo na dinga ngai chat galman cha len ho api gang na dingon anangi kinin a hi tu letwa hi humanitarian supply ho kisan lut thei talowa zakhatla somsigi walhi Russia tian ato phaw hitai sule Ukraine sipaite hi kinung hinjing o chu a hitai tin thulut chun asai be na hi Sulam Burkina Faso muna melhet logal gu bolhon milham somngawal anakap liovin hi tu ni chanin hi chi tul than nei ho hin koi a hiu ki phonna anei pove tin thulut chun asai na hi hi chi thil so hi kum bul tol bol ha a military cop umzawa pana ki thana gim nei khat chu a hi tai chule hi chi tu so namun hi vai homo chunga ki phin na nei jing al kada ho thanei namun khat chu a hi ekiti thu su in asai be na a hi chi galgu bol thal choi ho chun pasal sisi akabli jingwa numai le chapangowang a hinghoi danovin asayun hi Israel Foreign Minister Yair Lapid akun thuphundo dongzuin Istanbul muna Israel umhole holjin mi hodinga gi na trade aume ati to hlonin Turkey gama Israel mi pi ho agang thei pina gamsung ada la na dingun het sana ananei tawin hi chule ai thaya ile Turkey gam hi tu tdi phona azot loading ovin het sa hi ve hi chi thu hi Turkey gam Istanbul khupi a Israel mi ho chunga Iran te a kon thil se hunglung te ya om to hlona hi chi het sa nei uma hi tu masanga zong Israel security le intelligence hon hi chi hot bang tampi anaven do hi agiti Turkey gama achi sani ho a gohata azuzin salam le gamlai lunga khupi somli le ni walho in le lo thillalo tampi achita na hi chule emi nga in thina tu vin hi agiti khupi lailung tu jin asumin adi in sumkol vei dol bol ho dinga kile do na ding bei them hi lo dingin tu su chuna sei na hi ga he thei khat chu achi sa kum ma jong hi tabang thil so ji a hi mi zakhat lemin thina an to sa hi Nisim somlathum nia Finland mona Kultaranta talks tia ki hi achun NATO chief John Stoltenberg in Ukraine chunga Russia chalo dan hi Ukraine lamin agam ke khat be api do lole chamna hi umningin akilom poi anati na hi NATO alliance ho chun imazausia Ukraine na sata panpina api jing laiwa hitabang thu ahungin hin Russian president pu Vladimir Putin plan sabanga special operation goal hi alol hin lole gal hi thipta ba loading hitam ti hi mizo se lungling lawn khat chu a hi do ta na hi John Stoltenberg sin asai ben a Western gam adia NATO hon Ukraine military na sata ki sohat ding a hi zongle kaifin zong buina abai na ding a hi hi le chan ane ngai se aneti na hi chin avet sa chu Vladimir Putin plan dungzuya People Republic of Donetsk le Luhansk hi chamhlat na ailo le autonomy api do ding ti hi hi hinla Ukraine mi pin Ukraine gam neu cha hinlangi zongle Russia anga pi do ding chu pul abol na wa anaphat sa hi hil ovin hi tu so panapa na sin chen ngai ho zo se achung chi wa gi pa naw ke ko ve tu so thai mu kit ka ovin na bonon mang phale chibe